بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يتي مسيب جلب تدب من سلمني من لاندو ستاوي هدون جام نكو كالك وندون min tori Allah subhanahu wa ta'ala yo tawhiden e nder yurmende makko nden e nder belam makko on. Haray en hewtido hande kadi fi beydondirgol ko yondire dina meden kal islam ko woni wallitade en ka masinjito ko monsieur Muhammad Aqib Sow. Hande ko wonde yobde fimu ko fi nde alqur'anare teddunde ko Allah subhanahu wa ta'ala neldi en ko jippini e men nde o waɗɗini e meɗen jangugol gollitira rewiramo waɗa dendangal kuuɗe dewe ɗen. haray ko fi nde ɗo wonɗen yewtude. eɗen andi no jeeya e yurmede makko nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala jippingol nde ɗo deftere jippingol nde ɗo deftere nde ɗo ko nde mu'jiza heddotoɗo luttowo ko ronkin ɗum, yani mu'jiza koko ronkini wonɗo wonɗo addugol sifa mum, wowlugol sifa haala ko woni e mayre kon, waɗugol yani kawakeji e piiji ko woni e mayre kon. wonki wawa ɗum, bani adama wawata ɗum, jinna wawata ɗum, ko nde mu'jiza. ɗum ɗon noon e zamanuji ɗin fuu, e nder zamanuji ɗin pop ko nde ronkinande yimɓe ɓen. heɓotako e zaman wawɓe haala ko ɓe wawi haala wo ha ɓe wowla haala sifa alqur'ana, ma ɓe winda bindi sifa alqur'an, ma ɓe adda sariyaji sifa alqur'an, ma ñawoje hikmaji sifa alqur'an, ma mu'jizaji sifa alqur'an. on zaman o arata ha Allah subhanahu wa ta'ala tagga leydi ndin. no e ndeɗo deftere peewal e annora, moƴƴere e welo kala jogitiɗo nde haray o feewi, kala gollitirɗo nde o daɗay kala boneji ɗi o huli adnawo laharawo o tigi daɗay. mo jogitike alqur'an o gollitirinde wono hani gollitirde noon, o daɗay bone adna e lahara, o daɗay ko huli adna e lahara. mo ñaawiri nde haray o tigi o heɓi malore, o mali malore poomayankore nde lannata few. nde ɗo alqur'anare Allah ko nde lekki wonande ɓerɗe ɗen, ko nde lekki ɓerɗe yimɓe ɓen, sabu hiɗen andi ɓerɗe ɗen no nawnaje no ka ɓerɗe, ko honɗum no woni lekki ɗum ko nde alqur'anare. Allah subhanahu wa ta'ala o jantaniki en fi woɓɓe goo no sappi nafiqiɓe en fi qulubihim marad wa zadahum Allahu marada. no ka ɓerɗe maɓɓe nawnaje, wona nawnare gastrique, wona nawnare irsel, wona nawnare sifa ɗum, wona ɗen ɗon nawnaje fanda ko woni kon ka ɓerɗe maɓɓe, bal ko nawnare nafiqiyagal, ko nawnare mawnintinare, ko nawnare haawitare, ko nawnare gañanendi, nawnare haasidiyagal, nawnare yiingo e ko nandi e mum. sifa ɗiɗo ɗi ko nawnareji ɗi andanɗa hoorema ko ɗi danger, hiɗi danger majji on no ɓuri irsel, danger majji on no ɓuri kono wiyete nawnare sukkar, o nawnare sukkar to ko ɓiyata kon honno wiyete ɗum ɗon mi yeggiti honno wiyete ka français diabète. ɗum no ɓuri danger mum on, nawnare nafiqiyagal, nawnare hasidaku, nawnare yiingo, nawnare sirku, nawnare e sifa ɗin piiji e mawnintinare e haawitare. ɗi ko ɗi danger ɓuri diabète, ko ɗi danger ɓuri irsel, ko ɗi danger ɓuri gastrique. joni noon ko honɗum woni lekki ɗiɗo on, ordonnance ɗi on e ɗo nawnaje ko alqur'an, ko ɗo woni ordonnance majje on. mono wondi e ɗeɗo nawnaje, si o jogitaki alqur'an, si o jangali alqur'an, o anda ko honɗum nde wi, o hutora, o gollitira ɗum wono Allah subhanahu wa ta'ala yamiriri noon, o seetta e ɗen ɗon nawnaje, o seedata e majji few. kayre ko nde lekki ɗe ɓerɗe men, ko nde peewal, ko nde yurmede, kono noon ko wonande gomɗinɓe ɓen,
hina wonɗo wo wonɗo si wiyama joni alqur'ana ko yurmede ko nde lekki woɓɓe no gasa wi'e joni awa menen ɗum yurmede alqur'ana on min yaali ɗum ma ɗum koko wiyete alqur'ana ko lekki minen min yaali ɗum ko lil mu'minin ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani ko nde rahma ko lil mu'minina ko wonande gomɗinɓe ɓen na wonɗo wo wonɗo sa jaɓa hunde nden ko no nden nafiray ma a jaɓande hay lekki siɗa ƴettude sa gomɗinakiɗo ko lekki ki nafatama fus e siɗa huttiti isan ndeɗo ko nde lekki ko nde peewal kono ko wonande yimɓe gomɗinɓe ɓen kayre noon nde wonno kaka Allah subhanahu wa ta'ala nde iwri ko yewtere Allah nde hiɗɗiɗata sariyaji alqur'ana ɗin ɗi hiɗɗiɗata ñande wo ko ɗi kesum ñande wo no woodi taw ko yaltitaali e majji hiɗɗiɗata sabu ɗuɗugol gollitirede on kala ko goɗɗum ko kadna ɗo ko gollitira haa hiɗɗay haysi ko njandi hara ko njandi si ndi gollitirama ko neeɓi ndi hiɗɗay few sa yi njandi heyri e njandi hindi a sandindiray taw no seedi sa yi concol kesol e concol hingol no seedi sa yi otowal kesal e otowal hingal no seedi sa yi suudu heyru e suudu hindu no seedi sa yi neɗɗo suka e nayejo a taway no seedi piiji ko woni aduna kon fof hiɗɗiɗay kono alqur'ana kañum hiɗɗiɗata nde hiɗɗiɗata few la yahlaq ala kathrati radd fi nde ɗuuɗa gollitirede ñande wonde jangete no woodi jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe Allah waɗi yimɓe alqur'an yo Allah waɗu en yimɓe alqur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuh ɓen ɓe tawete ko kamɓe woni yimɓe Allah ɓen ɓen ɓe Allah hertiniri hoore mum yo Allah waɗu en e ɓen no woodi ɓen jangoɓe qur'an ɓe jangande ko ɗuuɗi ɓe jippina nde e nder balɗe ni sono wo sonoy ɓe jippini alqur'an sono wo sonoy ɓe jangi alqur'an ha nde joofoyi sono wo sonoy ɓe jangi alqur'an ha nde joofoyi ma hiɓe fira alqur'an hiɓe gollitira alqur'an hiɓe ɗaɓɓa ko nde wi'i ñaawoje ko nde yamiri ɓe huwa ñaawoje ko nde haɗi ɓe woɗɗito e mum ɓe jiyaɓe Allah no woodi naam ndeɗo alqur'anare sikke wo natata e mayre fiw sikke subhanallah ɗum natata e mayre wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin ndeɗo ko jippinde ko jippinande immorde ka jeyɗo tagore nden wona eni wona nokku wona commission waɗa wiya moƴƴinde commission de rédaction moƴƴingol commission wiya ɓeɗo e moƴƴinan en ɗo ɗi texte ji ɗo yoɓe moƴƴinan en ɗe toɓɓe ɗo ɗi bunuudi ji ɗo abadan na ɗum ndeɗo kaka Allah jeyɗo tagore nde nde iwi o neli jibril jippini nde ka ɓernde nelaɗo kadi janni nde sahaba maɓɓe ɓen jannidira ha hewti en enen ɗo ɗum ɗo fof ko fi ye en wonu jertiniroɓe alqur'an rentiniroɓe yimɓe ɓen hulgol e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala nde kayre Allah subhanahu wa ta'ala yewtunde haqiqatan Allah yewtir qur'an haqiqatan ko haala makko kan o yewtu direct haqiqatan ko ɗum ɗon waɗɗi goto kala men yo gomɗin yewtere noon hawrondirayde e mangoral makko ngal kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o yewti qur'an yewtere hawrondirayde e mangoral makko ngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala naam sabu kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o yewtay saa'i o faala e mbaadino o faalira si o yiiɗi yewtugol naam kanko ko noon idan ndeɗo yewtere makko ko ɗum woni qur'an nde hewti en
e rewondirgol yani taƴotinde ala e mum jiɓaye ala e mum jiɓi jaɓa fus ala e qur'an ko woni ton kon fop ko gonga ko woni ton kon fop ko kange hay hunde mum ala ko hana koyfitede ma hayfinede fi mum ma jasine ma ronke gollitirede ngam hunde ɗuytaki e ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon hunde ɓeydaki kadi e ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon alqur'ana on nde ɗuytaki nde ɓeydaki fi kala no woodi wonɓe saafude ɗenɗe mum wi'a wondema nde alqur'anare meɗen ɗo nde ɗo nde timma min miɗo jiɓi ko honto julɗankaku ɓenɗon ngun woni ɓa wo koɓe julɓe wo ko ɗum wona wiyede wo koɓe julɓe wo qur'an men on timma qur'anare gono ton woko nden ɗon woni tigi tigire nden kono o ɓe gollitir nde ɗo kenen hatuma o moɓe habbi wiyeteɗo mahdiyu al makdhub mahdiyu maɓɓe fenande moɓe habbi on maha nden ɗon qur'anare on ɗon ara yaltinande on tuma noon ɓe gollitita wo kono nde qur'anare enen nde jogiɗen ɗo nde ɗo sella kala wowluɗo ɗum mi torike ma musidɗo julɗo an e on wata on heɓu haaju hunde sabuna haray on kafa hunde on kafa sabu an e goɗɗo son kafali diina haray on kafa hunde haray hunde on kafa idan Allah subhanahu wa ta'ala wiiɗo en ka qur'an inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun hara kamɓe ɓe fenni oɗo aya ko Allah subhanahu wa ta'ala ala yewti ɗum ɗo inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun menen ko menen jippini alqur'an sabuna dhikra on no jeeya inde alqur'ana ɗen menen ko menen jippini alqur'an menen le kadi min renayde Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti ahadi wondema o renay alqur'ana fus mematande nde ɗuytatake nde ɓeydatake nde jiiɓitatake ronka few woodi no etinoɓe ɓe ronku few Allah subhanahu wa ta'ala wi hoolinoɓe hoore mum e wawde arab ɓurɓe nantude inde laaɓgol ɗengal e arab e wawgol yuɓɓude bindi arab e gimɗi arab yoɓe addu cortewol ɓurgol raɓɓuɗude sifa alqur'ana ko ɓuri raɓɓuɗude kon sifa alqur'ana ɓe ronku few ko hombo wawata wiide ɗum ɗon ɗum ɗon holli Allah subhanahu wa ta'ala ko foti kon himo reeni nde ko non woniri himo reeni nde goɗɗo noon wi'a wonde nde ɗo nde ɗuyti nde timma andi on ɗon kanko koko Allah subhanahu wa ta'ala yewti kon ko ɗum o wi hina gonga kefereyagal ɓura ɗum ɗon ko ɗon kefereyagal hatti idan en andi noon nde ɗo alqur'anare ko ni nde heddorta fusmematande ko nde renande e ndenka Allah hatuma Allah subhanahu wa ta'ala ɓantoyinde o ɓantoyande o naɓa ka makko ka sakkitode zaman o ittande e ɓerɗe ɓen worɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hunjiɓe qur'an o ittande ka ɓerɗe maɓɓe o naɓɓantande o naɓa ka makko subhanahu wa ta'ala wono ɗum tabitiri noon immorde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɗo deftere mawnude oɗo alqur'ana tedduɗo ko hujja wonande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko aya mawnuɗo mande mawnude nden nde tawete kala ko wiyete mere nde woɗɗodiri ɗum kala ko wiyete samakala nde woɗɗodiri ɗum few arani nde samakala ko feƴƴi zamanuji feƴƴuɗi ɗin fop ila nde fuɗɗi jippade fewdo nelaɗo ha fewdo ɗo mere e samakala memali ka alqur'ana ila ɗo kadi ka fewdiɗo ha lan adna lanna mere hewtata qur'an hewtata nde few sabu kayre Allah subhanahu wa ta'ala no wirɗen ni no reeni nde nam hinde mofti moƴƴereji adna ɗin wo moƴƴereji lahara ɗin wo kala jogitiɗo alqur'an o jogitori nde jangugol nde
o heɓay moƴƴere aduna e laakhara ko ɗum ɗon ɗaɓɓa ɓare ko ɗiɗo ɗiɗi wurata e mum a wuuray aduna wuuroya kadi laakhara si ta heɓi moƴƴire ɗiɗo gurdal ngo ala sina ɗiɗo ɗiɗi gurdal aduna ɗan ko gokkunni raɓɓuɗu ɗum gurdal laakhara ɗan ɗan ɗon ko poomaɗa lannata mara lannode joni noon sa heɓi moƴƴere ɗiɗo ɗiɗi non ko ɗum kadi ɗaɓɓata haray ɓuri ɗon ala joni noon siɗa faala moƴƴere ɗiɗo ɗiɗi wa alayka bil qur'an jogi to alqur'ana on e hoore soobe janngugol nde anda ko nde wi'i janga nde wano haaniri jangirede non wano selliri non tigi anda kandi ko nde wi'i kon eno salafu sali en faamiri non firo mayre on no ɓe firiri nde non no ɓe faamiri non faama ɗum gollitira ka gurdam ma e ka alhaaliji maɗin ɗi fuu haray moƴƴere aduna e laakhara ɗum ɗon inchallah allah subhanahu wa taala waɗante ɗum sabu kayre ko nde deftere hinde mofti kala ko neɗɗo haani fiɓude ka ɓernde makko telemma hakkunde makko e allah subhanahu wa ta'ala telemma haqqeji allah taguɗo mon e hoore makko deftere allah nden hinde mofti ɗum ɗon fuu sa janginde e anday ɗum hinde mofti dendagal gollodiralji noneji façon ji gollodiralji ɗin fop hakkunde ma e tagaɓe ɓen woni ko bani adama woni ko mummunte hinde mofti ɗum ɗon fuu hinde mofti dendagal ñawoje kala ko bani adama haton gini fiino o wuurira ka hoore leydi ɗo e hoore jam e hoore ɓuttu e fii o andu ko honɗum o waɗata ko honɗum o accata ɗum ɗon fof alqur'ana on hinde mofti dendagal noneji dewe ko allah subhanahu wa taala shar'ini kon tawa si a waɗi ɗum a heɓay belan allah a heɓay baraji a heɓay moƴƴireji hinde mofti ɗum ɗo fuu e dendagal none neediji e jikkuji moƴƴi hanaɗi jogitede hinde mofti ɗum ɗo fof kadi ko kayre woni base on ko kayre woni fondation tawhide on ko kayre woni source sharia on ɓundu sharia on ka ƴogeteɗon ko ɗum waɗi kayre yimɓe jooma gande ɓen yimɓe yiɗuɓe gandal ɓen ɓe haarata nde ɓe haarata alqur'an nam nde haarotako fiw a ɗon ɗitata alqur'an a haarata alqur'an si a jangi nde joni sago ma kadi ko ya jangutu kadi a haarata jangugol nde siko ñamete joni si goɗɗo ñaami joni haari tawa ɗon on ha kikiɗe ma ha telen ton o falaka ñamete si a yari ɗo joni ha ɗon ɗiti neɓay kadi ha kono qur'an kañum sago ma sownowo ko ya jangude ko noon julɗo kan hani wawde yo taw sownowo himo ɗonɗa jangugo alqur'an himo weela jangugo alqur'an sownowo sowno ko ɗum woni ko gurdam makko ɗan hani wawde mum idan ko ɗum waɗi si imamu shatibi rahimahullah o maaki fi ndeɗo alqur'anare ko nde kulliyatu sharia wa umdatu lmilla wa yanbu'u lhikma wa ayatu risala wa nuru labsar walbasair fala tariqa ila allah siwahu ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه انتهى كلامه رحمه الله كنكو إمام الشاطبي وماكي ندو القرآنار كو كايري وني تيجي تيجي كو مفتي كلا سرياجي دين فوب ناسكو يتدو جوني faculté de droit ou faculté de la charia ka kala ka sharia wowlete fimu hinde mofti fop ko kayre woni tigi tigi doosal diina kan ko kayre woni ɓundu kala ko wiyete hikmaji ɗin fop koye mayre iwi ko kayre woni mande nele ɗen ko allah subhanahu wa taala nelli nelaɗo kon annora giiɗe ɓernde ɗen nde tawete goɗɗo o yi'ay gonga o jaɓa o yi'a ko allah subhanahu wa taala welate kon e makko o faama ɗum laawol wo ala ngol goɗɗo heɓirta moƴƴere ka allah laawol wo ala ngol goɗɗo heɓirta belan allah subhanahu wa ta'ala si wona alqur'ana laawol go ala yo allah weltanoma
anga jangata alquran a jokka alquran ko honno heɓirta ɗum ala daɗal wo kadi ala si wona sa rewri qur'an nam ala kadi fus ko jogite tawa no lunɗi qur'an kala ko lunɗi alqur'ana ɗum wona yo meme few koyo terde to koyo walline to ko imamu shatibi maki ngol ɗo konngol no ɓe hirɗen nane noon oɗo alqur'an ko nde lekki ko nde yurmede jomiraɗo tabaraka wa taala o wi en wa nunazzilu min alqur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lilmuminin miɗen jippina immorde oɗo alqur'an konko tawi kañum ko lekki e ko yurmede wonande gomɗinɓe ɓen ko nde lekki wonande gomɗinɓe ɓen yalla waɗu en e ɓen gomɗinɓe tawa qur'an wonanayi en lekki o wi nokku goo ya ayuha nnas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur hey ko onon yo yimɓe gomɗi ari on waaju immorde ka juumi mon e lekki wonande konko woni ka ɓerɗe mon immorde e nawnaje konko woni ka ɓerɗe mon immorde e koto e konnaagu konko woni ka ɓerɗe mon immorde e naafigiyagal konko woni ka ɓerɗe mon immorde e sirku konko woni ka ɓerɗe mon immorde e mawnintinare e haawitare e yiingo e ko nandi e mum kayre ko nde lekki ɗum musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum waɗi si tawi allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en yen tasko deftere makko nden tasko nde toppitoɗen e mayre toppitoren nde jangugol nde jemma e ñalorma toppitoren nde hunjagol nde toppitoren nde faamugol nde toppitoren nde daragol e ayeje mayre on taskoɗe moƴƴa faamaɗe gomɗina hikmaji ko woni e mum kon gomɗina piiji dendagal ko woni ton nam sabu kayre koko jomiraɗo tabaraka wa taala wi fi mayre kon kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyaddabbaru ayatihi walyatadhakkara ulul albab hey nde ko deftere nen jippininde e faade e ma ko nde barkinande jonnon ko barkinaɗo tun jogitoto ko barkinaɗo tun jokkata ko barkina alqur'ana ko barkinande allah subhanahu wa ta'ala waɗi barki e mayre ko neɗɗo barkinaɗo tun jogitoto alqur'ana wano hani jogitorde non kayre ko fiyo nde taske wona jangugol tum menen no feƴƴa koye taw hiɗa taskade hiɗa andude hiɗa analysude hiɗa faamude ko nde woni wowlude kon qur'ana manaji mayre on hara hiɗa handi ɗum e fiyo nde wonan yimɓe jooma haqqila ɓen waaju koye wonane waaju yamiroje no ton waajitoraɗe haɗoje no ton waajitoraɗe kambaji no ton waajitoraɗe weloji no ton waajitora ɗum nam o wi nokkugo afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ene on taskotako alqur'ana ha hande goɗɗo yiyal ton ella hunde lurral hay fus ala ton liddodiral hay fus ala e yewtere nden ila fatiha ha naasi on taskaki ɗum si tawno hara non nde hina allah subhanahu wa ta'ala yewti nde hara hinaka allah subhanahu wa ta'ala nde iwruno on tawino lurre wulure e sappo e go'ono ton lurreji guluje ndare defte walli faade arena qur'an ɗen ƴetton ndeɗa jango ƴetton ndeɗa kadi jango daron lurre ko woni mum kon ndeɗo kañum hay fus ala hen sabu noon ko kanko tun allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewti e mayre idan kanko yewtuɗo nde on o yamiri en yen tasko ɗum o yamiri en yen faamu alqur'an o yamiri en yen gollitir haqqil me en kin fi faamugol ayeje ɗen gollitira ko ɗe wi'i kon siko yamirore waɗa siko haɗore acca idan musidɓe julɓe tedduɓe
ɗo en daroto ɗo e ayeje ɗiɗi. Ayeje ɗiɗi immorde e deftere Allah nden subhanahu wa ta'ala. Ayeje ɗiɗi mawnuɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam okkama ɗen ko immorde e ngalu kaley arshi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɗen iwi. Kala janguɗo ɗen ayeje ɗiɗi sheytane ɓadotako mo. Kala janguɗo ɗen ayeje ɗiɗi e nder jemma gooto e nder jemma ɗen ɗon haray yonanimo few kala boneji koni yilade hakkunde leydi e kammu kanje ko ɗe annora mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam okka hay gooto e annabaɓen okkaka ɗum. Annabaɓe atiɓe nelaɗo ɓen fou okkaka sifa ɗe ayeje ɗiɗi ɗe yewteten fi mum ɗo joni. Ko honɗe woni ɗe ɗiɗi musidɓe julɓe tedduɓe? Heɗito ɗen maku nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man qara'a al-ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatah, rawahu al-bukhari wa muslim. Kala janguɗo ayeje ɗen ɗiɗi ka sakkitode suratul baqara e nder jemma ɗen ɗon haray yonimo hay fu suwatamo ɓadade. Siko jinnawil ngi selanaymo, siko ñannejo o muncoto, kala hay fus e bone ɓadotako ma. Sabu noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makatako hina gonga. ɓe maki nokkugo fi ɗeɗo ayeje. inna allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 2000 am anzala minhu ayatayn khatama bihima surat al-baqara ولا يقرأ بهما في دار 3 ليال فيقربها الشيطان، رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشير. ثم قال هذا حديث غريب، ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أودو كان لا صلى الله عليه وسلم ماكي الله سبحانه وتعالى ويندي دفترن ko adi o tagude kammuli ɗin e leyɗele ɗen duuɓi guluje ɗiɗi bi 2000 am, duuɓi guluje ɗiɗi ila o windi ɗum ko adi o tagude kammuli e leyɗele. O jippini e ɗum ayeje ɗiɗi ɗe o timminiri suratul baqara ɗen. Jangataɗe neɗɗo e nder suudu jemmaji tati tawimo jangude ɗum tawa sheytane ɓadoto ɗon. Eɗon andi noon sheytan ko wiyete kon ɗi shayatinuji mbile ɓen ko ɗiɗo ɓe gollidata e mum, ñanne ɓen ko ɗiɗo ɓe gollidata e mum, lampotoɓe ko ɗi gollidata e mum, ñoƴƴinoɓe ko ɗi gollidata e mum, ñamminoɓe ko ɗi gollidata e mum, geroɓe ko ɗi gollidata e mum. Si tawi ɗiɗo fof ɓadotakoma ma ɗi ɓadotako ka galle maɗen few ka wonɗa ɗon, haray a daɗi. Ko ɗum waɗi si ɓe mbino ka fuɗɗode yewtere mo jogitike alqur'ana o daɗay bone adna wo lahara wo. Idan Huzayfata bnu al-Yaman o maaki wo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki faddalana aw fuddilna ala an-nas bi 3. Fuddilna ala an-nas bi 3. ɓe maaki enen en ɓurnama e yimɓe heddiɓen fof sabu piiji tati. utitu hadhihi al-ayat min akhir surati al-baqara min kanzin tahta al-arsh lam yu'tahuma nabiyyun qabli. ɓe maaki min mi okkama ɗeɗo ayeje ka sakkitode suratul baqara ɗum ko ngalu ka ley arshi Allah, ngalu iwngu ka ley arshi Allah subhanahu wa ta'ala. okkaka ɗum annabijo ko adine laaɗo sallallahu alaihi wasallam. ɗum ɗo ko yoga e ɓure ɗeɗo ayeje ɗiɗi musidɓe julɓe tedduɓe
ayeji ɗiɗi e nder alqur'an on fuu won en yewtude fi mum ɗo ɗum ko ɗe ayeje suurode suratul baqara ɗum ɗon ko honɗe woni ɗen jangenɗe ɗo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى كويدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كوديدو آية جديدة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وماكي ما أظن أن أحدا أقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وماكي مسكة فيو نوودي قطو جوغي دو حكيل توا دو الإسلام بمعنى نتو تاوتي دو الإسلام tawimo bimana woni julɗo on ɗon ɗanoto ko adi o jangude ɗeɗo Ali ibn Abi Talib o tanƴinaki ɗum fi kalale sen taskike taway no woodi julɓe boyi welsindiɓe e ɗum taɓe wattinora fi ɗum ɗeɗo ayeje musidɓe julɓe tedduɓe ɗe no mofti tugale imanu ɗen hiɗe mofti tugale imanu ɗen fuu hiɗe mofti kala none ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala hiɗe mofti tabintingol immutal ngal wurnitede immorde ka mayno ɗon ka waali ɗon wurnite daro wonta wurɗo hiɗe tindini hiɗe mofti kadi e yani waɗɗiɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗin ɗin immorde e dewe e tabintingol jeyal Allah ngal e dewal makko ngal o hertori ngal e dow jiyaɓe makko men e inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin hiɗe tindini kadi du'agol bimana toragol Allah subhanahu wa ta'ala e ko hina ɗum ɗo ko ɗum waɗi si tawi ɗeɗo no mari ɓural molanangal haray no hanani julɗo ka o janga ɗeɗo o janga alqur'ana fow qur'ana on o fowgoy kono noon tentini ɗeɗo o duumo e ɗum sabu noon ɗe yonaymo immorde e boneji adna ɗin e boneji lahara ɗin e ittanaymo e piiji ɗe andanɗa hoorema e himmeji e maapaji e andeji e sowon sinale konko no sonja bani adam nam ko ɗum waɗi haray no hawni nde tawata no woodi yimɓe welsindiɓe weelindi ga ñawditorgol ma moccitorgol alqur'ana laaɓuɗon tawa ko yahugol ɗaɓɓoya goɗɗum ngo ko dagaki few ko yahugol ɗaɓɓoya yimɓe gollitiroɓe mantegeranji yimɓe gollitiroɓe piiji mbiɗe andanɗa hoore ma ko yaadu ɗum e shirku tawa ko yahugol acca ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala addamma tawa ko ɗum ɗon ɓuri wonde efficace ko ɗum ɗon ɓurata nafude an acca ɗum ɗon ɗon yaada ɓoya goɗɗum ngo torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydan en peewal o holla en goonga on o newna en gollitirgol mo musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen andi ɗo e nder ɗe ayaje ɗe jantiɗen ɗo joni Allah subhanahu wa ta'ala o jantanike en ɗe wondema nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe gomɗini ɓe gongini konko Allah subhanahu wa ta'ala jippini e maɓɓe amana ar-rasulu bima unzila ilayhi nelaaɗo no gomɗini ɗum moƴƴa non ko ɗum woni qur'an ko ɗum kadi waɗɗima an gomɗingol qur'an
joni noon seede a gomɗini qur'an ko ya gomɗin qur'an nde wona to wona to hara jangatande a andata ko nde wi a gollitirta nde tawde kamɓe ɓe gomɗini ɗum ɓe fennaali ɓe aññaali ko woni e mayre kon ko wona noon yimɓe gomɗinɓe ɓen fop ɓe fennata ɓe aññata ko woni e mayre kon sayi goɗɗo no hannde no wi'e ma ko julɗo tawa no woodi piiji jolɗi ka qur'an ɓe yimmoɓe daroɓe yeeto ma ɗum ɗon duwaka waɗede hannde ɗum ɗum feƴƴi ɗum yaada e o zamanu ɗo ko honto woni gomɗinal ngal isan ɗo o tentini wonde kala gomɗinɓe ɓen ɓe foppi ɓe gomɗini Allah wonde ko kanko jeyɓe ko kanko tagiɓe kafidiɗo alanaamo ka inɗe makko e ka sifaji makko e ka dewal makko e dendagal piiji ɗin fop kafidiɗo alanaamo e ɗum hiɓe gomɗini malaika ɓen jumlatan wa tafsilan ko wona noon ɓe gomɗin defte makko ɗe o jippini ɗen e nelaɓe makko ɓe o neli ɓen kon ɓenɓe ɓe andi e ɓenɓe ɓe anda e defte ko jippini kon ɗenɗe ɓe andi e ɗenɗe ɓe anda ɗen andi noon ko ɓuri teddude e defte ɗe Allah jippini ɗen fop ko o alqur'ana si tawi noon an a tawama e mofte a tawama e yimɓe tawete defte ko Allah jippini kon fof ko nde ɗo ɓuri teddude tawa ko ɗum ɗon woni geɓal ma an welsindoɗa e ɗum ɗon haray ko honno ɗum woni alhaali ma o enen en sendidirta o ɓangini ɗum e nder ayeje ɗen en sendidirta hakkunde nelaɓe ɓen enen en gomɗina e nelaɓe ɓen ɓe fof en gomɗini ɓe fof en gomɗini wano nelaɗo gomɗiniri ɓe noon en andi ɓe fof ko gonguɓe ɓe fof ko nelaɓe immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala fi kala ko nelaɗo men on tun ñantinten ko won ɗon tun iwtirten ɓaawa mum ka dewe kono hiɗen irri ɓeeɗa kadi ko Allah nelnoɓe ko goonga ko Allah noon nelidi e nelaɗo men on kon monti sariyaji ɓen ɗon ɗin fuu monti kuuɗe e mbaadi dewe ɓen ɗon ɗen fuu kono noon kamɓe kadi fewndo maɓɓe ɗum koɓe goonga koɓe yewti kon ko goonga ko immorde ko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo on o yewta ka ɗengal makko o jaɓa kadi ka ɓernde makko no ɓe wiiri ɗo ni sami'na ko ya won sami'na wa atana min nani min jaɓi naam wonde a ɗoworay ɓernde ma nden ɗoworay nde iwtiray ɓaawo ko joomi ma yamirma kon ko ɗum wiyete haqiqatul iman wa arkanihi yo taw ɓernde ma nden hinde iwtiri ɓaawo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon hinde ɗowori ɗum si a landike mo yaafuye si a landike mo yo yawtane bakkatu si a landike mo yo surre e boneji maɗen Allah subhanahu wa ta'ala surrete irroɗa jaɓa pellet immutal no woodi ñande goo o tigi maayay o neeɓa ɗon yerko Allah mum yo neeɓu ka gaburu makko ñande goo kadi o wuuritay net o immo o daro o landite kuuɗe makko ɗen tawa hiɗa jaɓi ɗum hiɗa qirri ɗum hiɗa felliti ɗum hiɗa gollande ɗum kadi a daroyto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini ɓay déjà o ɓangini wonde kaka makko yiltototo ɗen wa ilayka almasir ay almarje wal ma'ab kaka ma yiltitate ala nokkugo ka yahe si mayama hande kadi kaka Allah wona yahede ɗum ɗo no hani waɗude julɗo yo o gollu o hula ɗum ngar ruttorgal ɗon ko hono ɗum wawoyta taw o tigi no ɗum no mapinimo ɓawo andi tultata pellete o yiltitoto ka Allah o yaha o immo o daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o lande kuuɗe makko ɗen yo taw ɗum ɗon no hulɓinimo ɓay koko hulɓini anda no wawoyta si goɗɗo joni darnama ɗo examen ma ɗum test mo wadde test hara mo huli bani adamajo ɗimmojo makko no dari no gasa hara siko telemma doole hara kanko tigi wona ɗo waɗede test on mo ɓuri oɗa doole mo ɓuri mo kelɗude kono tawi won himo huli ɗon mo ɗeñƴo tawi noon ñande daroytoɗa yeeso Allah taguɗo on examine ɗa lande ɗa
Allahu akbar. Haray ɗum ɗon no satti dey. Fillama wondema sababe jippagol oɗo aya ko sanga Allah subhanahu wa ta'ala jippinno wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Si tawi on feññini konko wonɗon woni ka wonkiji mon miijoji mon ɗin feññin ɗon ɗiba suuɗu ɗon ɗiba Allah hasboyay on kala ko miiji ɗon Allah hasboyay on fof. ɗum satti moƴƴa noon e sahaba ɓen tawi aden hay ko miiji kon fof o landitoyte piiji ɗin ɗen andi woɓɓe no miijo piiji ko ɓay tum Allah subhanahu wa ta'ala newnata yo ɗin ɗon laato sina ɗum si tawon hara goɗɗo nangitirte no miijoji ɗin. Nde oɗo aya noon jippino Allah wi joni kala ko ɓe miijin kon fof o hasboyayɓe mum o landitoyoɓe tawi ɗum ɗum ɗo mapiniɓe moƴƴa noon. ɓe ari ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wi ya rasulallah كلفنا من الأعمال ما نطيقه الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. ببيه نلادو من مدن فوا غوليجي دون من hunna naydin dum meden waawi fiw juulu gongol hooru gongol jihadi ndin ittugol sadaka ɗum ɗon on meɗen waawi ɗum men waaway ɗum kono aya no jippina e mon ɗo nelaaɗo oɗo men hunnanta oɗo min wawata ɗum ɗo fiw wondema hay komin miiji kon fof kala komin miiji Allah nangitiroya e men ɗum ɗon noon sattani men nelaɗo on tuma Allah subhanahu wa ta'ala jippini la yukallifu llahu nafsan illa wusaha haka ayam hattoy ton on tuma Allah jippini wondema joni Allah fawata wonki si wona embere taaga makki on ɓa on wawata par ce que miijo neɗɗanke kam fayda ɗum ɗo na juuɗe makko woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni muqallibul qulub miijoji ɗin kenen ɗum ɗon ara e o tigi tum goɗɗo miijoto ɗo joni fi wona affaire ittugol wonki ma waɗugol piiji bonɗi ala ko ɓernde miijotako e sifa piiji ɗin kenen tawana e sago jommum fiw tawno hara oti nangitirte ɗum alhamdulillah Allah ko yaajuɗo yurmede o jippini aya goo o wi hande kadi o nangitirta en ko miijiɗen kon fa kullun yuhasabu ala amalihi in amila khayran falahu wa in amila sharran fa alayhi goto kala emen ko hasbete joni koko golli kon so golli ko moƴƴi ko kanko jeyi so golli ko boni ko hoore makko yantata naam on tuma Allah subhanahu wa ta'ala o oriyanti non joni o oriyanti jiyaɓe makko ɓen joni ko honɗum ɓe hani wadde ko honɗum ɓe wi'ata rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana joomi amen wota nangitir men si men yeggiti ma men falji ta nangitir men ɗum ɗon gomɗinɓe ɓen woni ɗaɓɓirde ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wota o nangitirɓe ko ɓe yeggitata kon ɓe waɗa ma ko ɓe faljata ɓe waɗa kon sabu ɗum ɗon ko jeeya ɗum e tabi'atul bashar yeggutugol e faljugol yeggutugol e faljugol ɗum ɗon neɗɗanke ko tagidaɗo e ɗum o faljay o yeggitay Allah jaabi ɗum o jaɓi ɗum ɗon kadi o jaɓi on du'a ɗon o wi'i qad fa'altu wano jolir noon ka sahihul bukhari qad fa'altu mi waɗani on ɗum son yeggiti ma on falji mi nangitirta on Allah noon no andi yeggutuɗo sendidiri yeggutuɗo o tewiɗo no sendidiri faljuɗo e tewiɗo Allah kan no sendidiri ɗum fof mo waɗi hunde o faminkinike o yeggutu ma o tigi waɗi ko boni o faminkinike o falju no gasa ko ɓe tagidaɗa ɓen trompata na taguɗoma on dey wata trompude on ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam
بماكي حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. ماكي الله سبحانه وتعالى بانتي كدوني او يوتاني او يافيك فيو مفت مابدن فالجري e yeggitugol. kala ko neɗɗo falji ma o yeggiti ma o forsa o waɗi, tawa o forsa o doola na e sago makko o waɗi o doola, tawa kadi forcede doole on naawigol tun a simi waɗal ɗum ɓe monoto ma ɓe monotoni ma ɓe seytinayi ma ɓe waɗaynini non ko panda e doole ɗen ɗo ma force ɗen ko tawata koko sutani wonki makin. si a waɗali hunde nden tawale koko boni, kono si a waɗali tum ɓe warete, tawa kadi a waɗa e ɗiɗigoy ɗa felliti pellet, si a waɗali tum o tigi o ittay wonki makin, tawa kadi on wiɗo ɗum hiɗa felliti kadi himo taagana himo wawi few ittude wonki makin. amma si tawi goɗɗo joni wi o ittay wonki makin, ma o wi o piyete, hono ɗa felti oɗo watama piide, ma heɗa felti oɗo wata ittude wonki ma, ɗum ɗon an a forsaka few, ɗum kontatake forcé, kontatake forcé. isan o yi rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala allazina min qablina, yani gomɗimɓe ɓen fayin ɓe torade ɗo Allah, wota o fawɓe teddendiji e bakkatuji wona ɗuɓe yimɓe defte ko wiyete kon ahlul kitab al yahud wan nasara, wona ɓen ɗon rondori bakkatuji ɗuɗuɗi. ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi ka e aya goo wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj, Allah waɗali e mon waɗali e dow mon dina kan ɓittede few, dina kan ko newende, dina kan ko newende few. Naam, do wino la tuhammilna ma la taqata lana bi, yani wata faw men golleji ɗimen taganaka tawete men mara taga mum few. Allah subhanahu wa ta'ala wi mi waɗani on ɗum, la yukallifu llahu nafsan illa wusaha, tori Allah yafuye. isan ɗeɗo ko ayeje ɗe andanɗa hoorema musidɓe julɓe tedduɓe, ko ayeje tedduɗe ni. ɗeɗo wona ayeje juutuɗe ni, neɗɗo no wawi jangude ɗum hara wurin timmali hay miniti 5, hara ɗum lakkintamo, ronkintamo, bonnatamo golle, bonnatamo programme, bal ɓeydaymo moƴƴireji ko Allah subhanahu wa ta'ala. haray en yiltoto ka technique to monsieur Mouhammad Aqib Sow ɓe udditana en ligne on yer minute aji seeɗaji ɗi heddorɗen ɗo ɗin ka 623 62 62 63 ka 655 55 10 55 ma 669 88 46 46. assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullah. eywa jarama na ala toon. alhamdulillahi. naam, ko Alpha Omar Sow wani Dara. eywa jarama Cheikh Sow, bisimilla. min weltani ko yo Allah yoɓi on ko ɓuuri e moƴƴo, minen kadi min wonɓe heɗade ɓen kadi yo Allah nani men famina men ha ɗum wona sabu hawdidegol en fof ka janna makko. amin amin. weltani haray no lanɗo ɗon ɓay haray hande yewtere nden ko fi gandal ngal. naam. no woodi haray lekkolji wonɗi ka nder quartier ji ga maɗum ka koɗoli meɗen ka tawata ɓe ƴette faydi koye wontira ɗum ka lekkolji ton ɓuy wi'a hayɓe okkorayɓe ton mbuuɗi ɓe wi'awa haray janngugol ɗon haray no ɓurani ɓe janngugol e nokkeli goo kadi. min lekkolji noon ɗimi woni e wowlo fii muɗum goɗɗe majji ko fiyaɓe ɓen waɗi ɗi, kono haray woɓɓe no weltori ɗi moƴƴa. to faala on tenci tan men ɗon haray ɓen wiwɓe ɓe haray koye ɗin maɗum haton jimɓe e majji koye honɗum haray ɓe ani watte ko ɗum imar landal ngal. on jarama. on jarama. haray ko wasiyotoɗe musidɓe men julɓe ɓen en nden geɗal ɓe Allah subhanahu wa ta'ala arsikiɓe ɓen ko ɓe landitorteɓe ɓen ɗon.
ko kamɓe haani ɓe waɗude e laawol peewal, ko kamɓe haani ɓe andinde alqur'an e sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e mbaadi no selliri non. si tawi ɓe ƴetti fa e maɓɓe ɓen ɓe naɓiɓe ka tawete si ɓe jangi ton wona alqur'ana selluɗo on ɓe gomɗinta, wona hay salligimo nelaaɗo sar'inani en on hina noon ɓe salligorta, wona finde ko fiɓuɗen kon hina ɗum ɓe fiɓata. fiyakuji ɗin ɗi fof hiɗen serti ka finde. si o tigi naɓiɗon ɓiɗɗo mum ha on ɗon o woni oñiɗo, ha on o woni fiɓowo piɓalle bonɗe, haray kon mawɓe makko ɓen woni responsable yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. goto kala e andudo ko landi toroyteɗo ɓe gure makko nden, si tawi o waɗali ɓe laawol peewal, ɗum noon ko laawol ahlu sunna wal jamaa, ko ngol ɗo woni laawol fewgol ngol, ko ɓen ɗon si a biɗɗo ma si a jonnay jannugol, jonnuɓe ɓen ɗon ɓe jannane. si a jonnay hunjingol, jonnuɓen ɗon ɓe hunjinane. siko ne'ugol, jonnuɓen ɗon ɓe ne'ane. sina ɗum haray woni perdi jani. sabu si woni an tawi zurriya ɓe accata ɓen, wona finde ko nelaɗo fiɓuno kon, wona finde ko sahaba ɓen fiɓuno kon, wona ɗum ɗon o tigi fiɓi, an ko on zurriya ɗon accuɗa, haray gurdam maɗa woni mere. sabuna lahara on kadi le moƴƴoyta, Allah dandu en sifa ɗum ɗon. haray lekkolji buyno woodi ka tawete ko yimɓe kelɗuɓe, yimɓe ahlu sunna wal jamaa woni jannude, tawa ko ton tawa le jande nden no kelɗi, no yaadi e kadi e programme no waɗira noon jande nden ka gouvernement e programme ji fi hunjingol alqur'ana au niveau international ka yarɗa o ka yaɗa a tawa ɗum ɗon ko efficace no yaadi e programme ji international ɗin ka yarɗa o ka yarɗa, tawa ko mbaadi sellundi. haɗi o tinaɓa toon ɓiɓɓe mum ɓe janga toon, konko ɓe wiyata toon ɓe ñaamay toon ma ɓe waɗay toon, na gonga few, na gonga. buyɓe heɓɓitoto ɗo ɓe inna ɓe yoɓa e pay koy koy ma ɓe waɗanayi ɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo, na gonga. ɗo tigi yahu ndaara buyno ɗo ko fi école ji kippi, no gollude e école ji, no andi fi mum. nokku ala ɗo ka pay ko wona jonnede ɗon goɗɗum, ma ñammine toon, ma waɗe ɗum ɗo, sina duɗe hunjinirɗe alqur'ana kana yimɓe ahlu sunna kelɗuɓe no udditi duɗe waɗi internata pay koye ñaamay toon, janga toon qur'an ne o needi moƴƴiri, koɗen ɗon anduɗen fiimu. eɗen fewtina e musidɓe men julɓe ɓen yoɓe naɓu fayi maɓɓe ɓen toon, taɓe naɓuɓe kaɓe oñoyto ɓen ɓe tawete hay qur'an men on ɓe gomɗinano wirɗen nanen ni, ɓe gomɗina qur'an on ko timmuɗo, ɓe gomɗinade ndagal piiji ɗi fiɓuɗen ɗin ene. Naam. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam oustaz. na wala toon? Alhamdulillah. aywa ko bari alasana ila kisoso. Naam. hay vraiment mbeɗe weltani on foti. aywa Allah on yobbo on ko ɓuri e moƴƴude. jarama. Allah on ɓoyno on. torki Allah subhanahu wa ta'ala yo weltano en fof. hokkamen sugu mo on ko ɓeyɗitano jama on. amin. tawi ko ɗami faala yo gandintinan seeɗa fi o aya moynuɗo en julɓe ɓen hino okka ka qur'ana ka suratul bagara ta. ko suurode nden suurode suratul bagara. voilà ko amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, ko ɗon o fuɗɗi o yehi ha ka suuri ko ayeje ɗiɗi. awa inchallah on jara. haray musidɓe julɓe tedduɓe heɗitiɓe Bonheur FM 101.4 immorde lambanji. haray ko ɗo wonɗen darade hande saayi on timmi. haray noon min weltanike on fota, min turi Allah subhanahu wa ta'ala yo weltano on, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu on e beelam makko, o duumina en kadi e dow peewal, o ƴettita en e dow peewal, o naado en aljanna, o danda en lette. turki Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin alhaaliji meɗen ɗin adna wo la harawo, o danda en fawñade. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.